Area mun tahun sepuru oleh 100 sok kapiji. Dinas saben tahun marajer ya. Lebih atau berkurang paling kun sakodi. Iya tapi kok tak kose akaca jeria ci. Lain tanang, lain pengaruh. Bida orang bida rajeke. Si penting dekik bila area lain kelola bokna rabet patepak. Oleh berempat apa ira pakun abeli kata karena si kubasa. Laju lapat tenang benamat. Sengkok dah tak pernah butuh dalam ala lakon. Apa boleh area akan duk tete ben manat. Mon parlo oleh naik apa lebih dari si biasa namun sengkok. Apa sur? Pokoknya tak masuk cie. Kalau mau dengan gudang. Boh, mau boleh kan kok buat nah? Kan kok kun urusan nyari. Masalah masuk tak masuk najak nabe najer ya. Si penting peseng kok mun tak hasil lah cik patekor jer ya. Mak bisa buat nama tulis caca marajer ya sati aci. Nyaman atau kau kedua, untung rogi kan aku narung per. Paling enjak nyari solusi marah. Wah, tak ning caja terus sur. Alpong kok. Saya tahu kau urusan aku dan kan buat nah. Bisa boleh buat nang aku rogi padahal jerak ontong. Astagfirullah, mak caca marajer ya buat naci. Ambu gelung kok emo kian. Tina telepon apa boleh deke. Siapa ci? Biasa kan camat. Bila lah susah lah kau nelpon marah ya. Bener Kidingan na corak bisnis poko. Iya aku norok patur amat. Mak caca marajeri ya cisur. Ngocak nala tahunan na bisnis benbek na tak pernah butuh. Tak ngerti ki yang kok kabu diri ya mun pola tak pati dena. Sekut lah kau di madruki. Saya nggak lah kentek ben madruki yo. Dingeting kok cak. Satya nyari kontesin ku sabona. Bahaya terus. Masalah juga tak mau tahu kau usaha nasi bensin kok. Cik diri lambak, susah seneng bensin kok. Kenyang lapar benengkok. Lalu lupa asa kepion nauri. Bahaya mun lah andi akal nyendi sur. Saya penting abek na ontong. Tak peduli orang lain susah itu tilangkan kau di ena. Wah, buka ada yo. Ntar ke kota marina, buat interview kalakuan. Siah, mak nyaman bila lah ningkong ngambu. Ibu nih ngak jadi ya toh. Are kan hiburan sisa kater. Beda bektona. Mon pas satu kuri yang kau seharian. Kan mon bekto parlo nang kok. Kalakuan apa ramal? Mata lalakoni si beda dina. Wak no madruki banyak usaha natai santai. Paling sibuk na guna iya kabur ka temor no pak sepeda. Usaha na, ring siapa laku. Iya pito orang pito nasib dor. Jelas cuma sangat kepen sepado. Nore no madruki kok tolos marabok na sepal tak nemu rokok ah. Engkiong ku cari sampean kak. Mau na cari nasib gerak no mansur saya tukang poko rugi pole jakna. Cana siapa udah? Engki jakna no mansur tibi kak. Montanyan lanceng nih kak. Kak kuping sempat kabur bagun masuk ke Roma. Jadi nakasak lah malam mulai kada. Dah kita kacapok kala view kalakuan jerwah. Sih, I love you. Ada kan kasmaran orang. Interview. Lu maroko kok nak? Tak tahu ini mai sabo. Jadi nak gelo. Bah, kepet. Pala ngongku ador, minta salancer apa
Kita nangale toh, cabut cicek Maro tojuk gelumat, ngenom kok bil kak. Lah kaburu ci. Tina lain nare boy. Kan tak kira pirak sati yang kok dena. Iya mat, siap siap. Wah, na we. Dari di mau na. Mau nengkok dari di apa ci? Cora andik bisnis ben madruki ban. Boh, mun kok ceritanya aki we. Ben sapa ahoy kor la pada receng paretongan pakuna bisnis. Apa no rawena? Tapi lamun tak siap mental, kaler sakone karugian lah benar. Dua apa sambil mon kok ci? Kan nemui kakana sebenarnya boy lah cokop. Saya penting abek re bisa aja ke karokonan musuh kanca. Ben bela tangke. Sambil parcoma. Arajai bisnis ben mapolong pese sabanyak-banyak na. Tapi ate buta nggak bisa kika bedaan orang si bedetian. Apa boleh kun odik nalpe bening lah bila kanca susah. Ada kunana. Maksud apa we? Anja ada maksud si inti. Kun acara eta sakaderen doa. Tina langkut terus ya. Bomben, gila no. Pendonan mal. Lo aku gelo ke? Tore ke kopi ben kau lo. Bola tina kapurung kok. Beden apa kini mak? Kau tunjuk kapurun. Angkok butuh apa ton nabok nak mal. Pola buat nanti jelurin cuma nak pese. Marang kok nyaba BPK bina mobil roh. Banyak butuh nampian kini. Sekitar 30 jutaan paling mal. Panempuan habis na poko-poko na orang angkok. Angkok poko rogi kalau modal gudang. Mangken ke nom, saporana sebelumnya. Ampian ada kan eka dua ibun cibati. Ngampian tibi seposang nyari pese. Justru jeri ya mal. Cibati saya tak mau tahu lah so. Apa-apa ada cet modal awal lah kerabanyan Cipatli si masuk. Tetinggok tibi semaksa hanya resolusi apa tak nyaman. Mungkin kan tak sama setengah ngak kenek kata penom. Nyaman apun usaha reng bareng. Lapar kenyang apa reng, ontong rogi pakuna reng bareng. Mungkin tinggal nom. Kalau nyoba rasan kaca-kaca saya bisa narema telepon BPKB. Deki mun pun mau kalau kabur kambehan. Halo, apa mat? Bersisir ya? Injak tak ada ci. Saking lupa yang kok gelok. Juru amun bisa sedu kodak langsung landuk tabunna. Tamene oto. Pacet lakar biasa saben tahun mari apa kue tamene otok mun sengkok. Iya lah mat, sadu malam lekak. Nyari bang lakong kok gelo. Bo. Cok ki sadu malam Ci, lebih cepat lebih fokus. Dekat nemu sati lagi tak arah apa? Mat drukir ala lakon apa dina orang intara kakakos. Nyari kan kari ajen. Jadi mamun dah susah tiagi saya nemu abang laku. Untung mari kulit pesen. Cuman wae simpat no. Baru maji? Iya mat siap. Lah, jeri ya Cocok. Tak salah sengkok milih buat nanti tangga percayaan. Eker-peker benderong kucana si Jamal tecek. Menurut terusan atau gubang ale bursi tak ngasele. Tolos sepal. Nyari puceng tak nemu.
Juga na orang sate dari lepo. Aro kok tak kere kelok kagubus-gubus so. Iya minjok kia Dur. Saing mardona lah tak mate. Mata iya karo kokun kebusa. Mak katonun bibir. Apa wak na? Engkau bilang ngaleleng sari genteng, nyari puceng dari pintu ke pintu, tak nemu jo. Padahal lambok cana mama, monoreng ngarokok atau samele, cukup nyari puceng ya madima. Iya kan lambok Dur, rokok kelas KKP. Masa ya tak kurangan si muda. Tak ada nyetir selera ibu dulu nah. Ya mentah mampu kasih larang. Iya juga aja mulai si muda pokok ngepulih gitu. Coba terus dira. Marah sate nyari cipiran leka. Cipiran si burung Dur. Iya nyari kalakuan cet, si mau lebese. Cau canole rokok saling cerleka ro. Iya marah Dur, timma. Marah adu ayo, nyoon kasih ko besa. Sakali na pangeran rengau ningi kartek ke manusana. Tapi pangeran paling seneng mun manusana gelok. Nada kita nanga sambil ngatur lagi aja tuh. Coba raunggu, nado tananga. Amin kan pas. Amin 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 ya Allah amin. Ya Allah. Abdi nakabula saya mopok kala bentusa. Saya rempit kala ben kahilapan. Ben selak kala ben kagaliruan. Sinyimpang daripada tanah ajunan. Are samangkin nikah ben saterosa. Anyo nare ceke. Lebet eka maboy. Saya tak eka sangka. Tak dari langit bisa lebet bumi. Abdi na ampun abid senyan denggalaepan. Saya tak temu koncok sarang bungkela. Nyona ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dom apa sih Dur? Dina pokok mari adu acet. Pasrah aki marah. Mulai jalan tak nemu apa. Ya terus mulai. Waku Dur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boh namal. Mungkin om. Sibuk bengi. Sianja, ada guna ngelap mobil, lebih tak tompa ambong. Marah tau juga sabi? Maabit bek na tak main denjo mal. Lasu pula na tak ada maju. Tak nyapa sakali denjo. Mungkin apa lagi ya om. Cuma numpian tak kira anda cek lencela nantan. Pak kuning mau bisnis sah. Iyalah muntut orang tua mal. Tak emu ngajari aja. Saya pikir ya. Pakun kata tujuan na abak benda potong. Sop aja ibu diari bisa cek ben sepak. Maju sekut paleman kanya kino. Malarat mahal mun tak keng sakeng. Iya tapi pa berma apole cak latet Madura Timur. Andi anak laki pada ben andi sapi kerap. Mas keyope ni dari ki budu. Akhir rapakun epak samang ke kang ngojo. Bong, marah aja guna besar terus lagi man. Kino. Bek nah mak puruan ntar nak lega ada maju. Polandi kabar luar dinas. Siah. Tenan om. Kau sedina sabar macet kau lagi nak anak buru beri. Ngocak kasar kan kita loros beleka. Iya nja, miklanyo solamah juki ya. Ring labek to namun marah bekna. Tinang kok marah nyumpung ngegelung telenga. Tak meker nom soal genika. Arsa kita seken tanang nekuk tanggung jawab. Sia, mak nemu boy. Terus, bodoh perlu apa bodoh?
Renglang yo. Arwak dur. Dom mau nang bos. Napa nom? Bo nan ndek beri kalakuan yo. Bo, ndok nom, ndok parana. Tapi kalau kenapa gini kan om? Aduh, mun sate yang kok lah ambu mal, ngalak jaminan-jaminan marajeria. Benih keng tak nisir kabek nah, tapi pacet lah niat, bila lamah ju abini, engkau teromanya tonga ngurus di andik sila bodoh. Tak mampu mal kapi ka bisnis, ia mun lambat penta bedemah ju sinolongi. Oke, nom. Paham. Tentang apa? Mungkin om. Ampian saben penarasan senelpon kaula. Nyari orang sini ku sabene to jeneng. Tolos ki. Namo lamal, buruan rea. Masih heran om. Cipat lima. Oh, betian nari alasan cipat lingangkang dari romanso. Tak biri song kureng ruang. Akat teng di mabak dan nemu kaudian nyamanan. Area kesempatan kasengko. Tak bisa bantu romansor. Paling injak pasos saja. Arah apa mal? Buat nemu kia yuk. Mungkin tenan om, beni ko ucapan nemo. Kencan aku lemik tepak guru ampe tak kosong gonongku. Kau lemon kun soal orang-orang si bisa kepercaya. Banyak. Napa boleh nangani sabo. Keng situ timeng anak kau lo. Saya pilih ampian cipatli. Arah apa mal? Tak jujur ya. Bani nom. Beni soal kenikatan. Kun saw ninga kau lo. Cipat dini ka banyak urusan na, tapi kurang entos di lemana lalakon. Mon kau le tibik nom. Kalakuan banyak tapi kurang penget. Asekutin serong benaki. Kimu nampian banyak bisnis sa, tapi banyak kia sinangani. Iya raka bulana mau neker-peker. Tapi nak tak sedang menghasut engkau yuk. Bo, nah pontong kakak kau le nom. Nugu asa benampian. Rogi kakak kau le nom. Kau le tau dengan landuk leka. Ki, tapi kenika tergantungnya ki nampian nom. Neka kau le kun sakater ada kanto. Tinggal kau le paling mana nom? Iya lah mal. Sapurana ya soal paretongan si ada. Wah, tak masalah nom. Tenang muka kau le. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mustajab ongku dua nang kok tecet. Tak napa 5 menit, ya lah langsung verifikasi. Bener cek kese dateng, ternyata nyomper dari bumi setungku engkok ben bekna. Suruh landuk sabe ya. Keng banyak kelakuan landuk kia. Apa? Gengsi bekna. Mun terusan maka ada rasa gengsi, ya tolos, laep seterusan. Iya bener masalah jadi ya dur. Kok mulai mulai itu nya, kau landuk sakale. Iyo ngku tecet, ngku iya kia. Tina mayu sambil coba-coba. Banyak dari bunda, ngku ngita bunda aja. Berma? Siap.
Siapa nyuruh landuk jadi ya? Anak apa geng nom? Penting ka sampean. Torena, mun beni urusan na urus. Orang si biasa ngurus urusan orang lain, biasa na tak dapur ngurus urusan na tibi. Sebab tak mungkin orang gelak ngurus urusan orang lain, mungkin urusan na tibi tak kau urus. Aca-aca apa buat napur? Boh, sampean kan atanya kak kau cek pasti rasi nyuruh landuk. Berarti gini akan ngurus. Iya sengkok kan ngurus, Arya pola na urusannya sengkok. Arya tang sabo. Ani ka beni sabana Cipatli kinom. Pola na senyor Alandu Cipatli. Bene, Arya sabenang kok, keng paparona ka Cipatli. Berarti buat na saya kedua, Cipatli senyoro yo. Kinom. Buat na tapi tahu Alandu yo. Samulai tak pernah nom, berusaha mangken. Laong ku Cipatli, nyari panglako tak gena sakale. Ocak na tangkung beres. Debeda nayak purwa mulai lah salbut. Sila lopot kenengan si Alandu. Mulai saat ya, buat na mulai. Tak usah terus lagi kelakuan na, mentak keng terus ibri urusan lanceng mun kok. Sapurana nom. Meskipun kau gagal melaksanakan pekerjaan nikah, anyo na beles sesampian ka kaulo. Sebagai pengganti oleh na Alandu sisa kunik nikah, paringi rokok na lekak saling cernom. Kau lagi nom. Tak ada, kedua je dah, juin. Mana gelak lah je. Gelak lah Sur. Engkau mari nyari cuman besi Ci. Tapi sampai saat ya kita nemu ya. Marah buat namik bola di solusi. Solusi apa? Engkau kan lah ngocak jadi urusan nabek nah. Boleh ka budi rengkok ngadepi emo. Mi tak bisa aja lagi bisnis ben-ben nah. Engkau minta secepet tetang besi aja apa beli bungkol. Mak teko na kang kok Ci. Tak engak buat nah. Dari lambat lapar kenyang ben sengkok. Tak ada angin, tak ada ojon temu motor serasa talesa kancaan. Tak usah aja jeri ya Sur. Engkau realistis. Mulai suruh gimana lolo, tak sanggup yang kok. Namun soal kanca pakun kanca. Tapi bisnis angko ben-ben na tak sehat. Ben tak bisa pas sehat pole jak. Iyalah Ci, tak apa. Kalangkong ya, bek na laparan ndak aja leni usaha apa ring sengkok. Dari satia karo genre apa cak na sengkok. Engkau gur minta bekto sakejak, kang kui bisa mah beli modal bek na. Bek dah tak guna sakale, Ci. Nyari panglako nak kana sikit lebura main. Sela lopot ka sabe sekero, pola lakon na tak dapur seti saberola. Pas bisa apar caja beremang kok. Mun ki pura mula tak ro karuan. Antos kelumat. Engkau bisa jelas lagi soal jeria. Marah tojuk kelu. Lah tak usah. Sakapian na lah bisa bukti aki beremang bebe tekebek na, Ci. Engkau beni orang sekune kening apa se caca. Mun labak naki awal tak fokus aja lagi manat. Apa na boleh ka budi? Teti dari satia, engkau burung mata kuat sabar kabuk na.
Orang penter bantu tuang talpek Ci. Cik sing diri lambok mula buat terus terang ke sengkok. Sengkok tak kira kau segi ngajak ke angkui ajalan bagus. Malah saja nih beloi. Tapi perlu buat naga ingat sampai bila boy tak bakal lemo ke pecerna usaha. Mon ki akal labak nak kasan nak kinalpek. Pelak nongkok di makan cana siontong. Ben elang macau dari kancana si susah.